Oke, hari ini saya ngajak Cindy dan Lisa untuk makan. What is that? Rujak. What do you want to eat now? Today? We're eating today. Rujak. Rujak. Oke, rujak. Cindy sama Lisa akan makan rujak. Kita perkenalkan makanan tradisional di Pulau Madura yaitu rujak. Have you eat rujak before? Never. Jadi Cindy sama Lisa belum pernah makan rujak. Hari ini pertama mau nyoba rujak. No, good. What do you say for bon appetit? Selamat makan. Selamat makan. Pajak take off your mask. Selamat makan. Oke, enjoy. What do you think? Selamat makan ya. Little bit of chili. Ya.